ملبین رام بگمان دیروکا گلمه داسا دان سالی گلک شوراش ها نکرین گلک تفگر ها نکرین لی توی که جوان شوراش ها نکاری موقعی که جغرافی تحدید در باز بکن دما کو سرکش وی شوراش جناف چی جانا خوش دزده شوراشی به یک جاری بداوی هاتیه لی شوراش مزنا ایلولی کو یکم شوراش ها نتوید چارچوب فرم کنی استراتژی کنی ایدیا کنی بگمان لکردستان دروز بو شون دا بسدما پلانگیر آنکو پیلانگیری هم شن بیشین هرمی نیو دولتی اف شوراشل هاتش نابرن شوراشه که پیستر کو شوراشا پیشکفتن خوازه گلانی بوجدایی بو و او شوراشی برهمه بو خلق کردستان بدساز کو دیرو کا صدان سالیه گلمه دانه بو پرسا گلمه گره پرسا که نیو دولتی و جهانی اف ازمونه و که دیفاکتو و که ازمونه که دستوری و که هرمه که دستوری بگمان چسبان سر اصل نیو دولتی جی د چارچوب بریارا 688 هجوات اولکاری نیو دولتی دا اعتراف پیدا کردن هكاش بيراوه بتايبتي جيلي بيشما دماكو رجيم بعث بتايبتي سريوي صدام حسين دقود اگر دار قصب سريكي كردستاني شين باللي بيشمرگت جارك ادن نابينه ايدي بيگمان افخونه هاتش نابرن جارك ادن چين كردستاني برو بيشمرگه بون شوراش حتى هل گرتن ايكش شوراش گيرن شوراشا گولاني كو نويسكاره بيشمرگه و دامو قناغن شوراش دا بيگمان بجدار بويه بريس هوشنگ باوانی کو شروعکاری سیاسی جنها لکردستان 24 لستود گیرمه کای هوشنگ هم بخیر بید یعنی پیلانگری آن نسکو یعنی شورا شایلو ده توزانی جدی چارچوبه پیلانه که هرمی نیو دولتی دا هات اشناف برن عراق گرینگ ترین آخا خود دست برداره بو بیرانه بو هات اشناف برن که هاتا گلو دستواژه پیلانگری آن نسکوی هم بو وی پرسیب کاربینی کیش باشتره دست پیکی سپاس بو وی دلیوی و هر وصایا فره وی هالکفته دا ام پیروز بایا که گرم سرک بارزانی بکین چونکه راستی او نقشدانه رو داره جره شورشا گلانه بو یعنی سرکیشه وی شورشه سرپرشتکاری وی شورشه همی آلین لشکری ریخستن ریخراوین جماوری همی آلین شورشه وکی سرپرشتی کارک وکی سرکرده وی شورشه داره جره درجه پیدانه وی شورشه سرک بارزانی بو یا هلجی ام وی پیروز بایی آراسته وی هوایا پیشمرگا خوین و شهیدان بکن درباره پرسیارات از خو وکی دیتنا خو از به مؤامره ساعت کمی ننسکو نشکست چونکی مؤامره رکفتنا که نیو دولتی رکفتنا که هریمی ما بین دو سه دولتا هاتا کرن السر اساس هنده کو تنازل بو هفدو بکن داکو اف شورشه اف بیره نتوی اف هزرا نتوی اف پیشکفتنا نتوی کد نتوا کرد دا شناف جرگ کردستان عراق دا چید بیتو وکی تیشکه که بو پارچن دین کردستانی جکو سودمند و هزریت واج پیشکفن اف معامله هاتا کرن اتفاقی خیانتکاری شش آزاره کو ناو یا کد بین ناو بجیوانیا هواری بومدیان و جزائر دهاتا کرد ما بین صدامی و شای او بو صدامی کو مکا دست بردان و تنازلات بو شای که طبعا بیرامتید شاه خوش حالتر بو به اتفاقیه و ریکفتنا خیانتکاری زیده ترش عراق چکی دست کفتید شای زیده تر بون دست کفتید صدامی راستی یعنی شای کو مکا چند کیلومترین آوا کمیسیون آوا خلیجی بر سنور کردستان مساحه کا گلک چند کیلومتر تناظرات نکردن سه جزیره زور گرینگت یت گرینگ خلیجی دا اودی زفری نبابو اودی اول اسکفت شای بنشا گلک خوش حالتر بود بعد اسکفت بو چی مؤامره و نسکونینه یعنی اف تیبینیه کا سردمیه نسکونینه چونکی سرکردهاتا شورشه و هزی پیشمرگه نشکست یعنی نه شرکی داشت کست بیت و تسلیم اراده خو تسلیم اراده لشکر مقابل خو کرد آن دشمنی مقابل خو بلکو بردوام بو و بو یعنی بو پشگیریر و بو چون خو است کم وقتی بیان هاتی اعلان کردن و شورشه دیگر گلک کوما گلک دار و دسته و هزین پیشمرگه و مفرزه و آمر بتالیون و هزت میت سیاسی کادرت میت سیاسی پیشنیار او کو شورش بردوام ببید کو شر بردوام ببید کو ام چکی تسلیم نکن بس برجمندیا گشتی و دیربینیا نمر بارزانی بو آینده که وکی افرو او بو پیشبینی هاتا کرن کو ام
بۆ قۆناغەکە geleka Kurd geleka Kurd کاکە یعنی تاریخێدا نەبووە شۆڕشێک ساڵێک و دو هەیڤا پشتی ساڵێک و دو هەیڤا جارێک ئەگەرم بەحسێ شۆڕاشە گوڵانی بکەین شۆڕاشە گوڵانە پێشکردن خاص هەڵبەتە ئەف شۆڕاشە سەردەمێکی gelekî جیاوازدا پەیدا بوو di serdemekê piştî weke te gotî pîlangeriye peyda bû di heman demde bi sedema şoraşa Golanê bêguman xebateke dujar hate kirin rejim biçekî kîmyayî biçekên gelekên dujar û pro xelkê Kurdistanê bû kuçrawiya 1975 çê bû taybetî li deverema hemû hate veguhastin şonda enfalkirina barzaniyan Kurdên feylî prosesa betnawa enfalan xalîkirina Kurdistanê wêrankirina Kurdistanê li pey bû lê vê şoraşê derencamê vêxirê serhaldan li peyxanî ev ezbûne li peyxanî kewata ciyawaziya şoraşa Golanê bi gel şorê çendê کاکە شۆڕشە ئەیلولێ دیف دێروکە wê mêjûya wê 14 sala temenê wê 14 sal bû şoreşa Golanê 15 sal bû her du şoreşa egem nidêk deyn 3 sal milletê Kurd il Bakurî il Kurdistana Iraqê 3 sal berdewam bey veqetiyan bey dabiran 3 sal xebata çekdarî xebata siyasî heta şoreşa Golanê da xebata diplomasî pêşkeftineka pêngaveka şêwazê xebatê gelek hatan kakekar 180,000 takêt Kurd sala heftê pêncî awarê İranê bûn 180,000 teban qiyada siyasî Kurdî ve fermande ve xêzan ve hemî aware bûn ev e hêzeka veşartî taqek yan hêzeka veşartî bû serheldana yani bû destpêkirina dirêje pêdana şoreşê Eylêlê navlênana wê şoreşê bi şoreşa Golanê ya girêng min divêt îşare pê bikim bawer bike wextê ev niskûyî ev muamere ser gelê me da hatî hate encamdan gelek ji siyasetmedar ji kadirên pêşkeftî ji wan kesan ke wekî babilên wekî rawêjkar li baregayê Barzanî kêmasî û egerên şikestinê û ew ê dî ê xistine ser stoyê baregayê Barzanî layan bi xwe çêkirin cidaxwaz bûn hizbên xwe çêkirin pêngavê dî havêtin gazinde yani gazinde yani serkêşiya şoreşê hate kirin bes tehsîl hasıl çilê hat hemî piştî zivrînev serokaniya eslî zivrînev vê rêbazê ya girîng min divêt pê îşare bidem çawa dubare şoreş dest pê kirive sala ku du heyva ke fetreka geleka kême ihtimalet nivîsîna dîrokê da dîf telîmatê dîrokî an dîf hizrên zanistî bû xandina mêjûyê sala ku du heyv nahêne hesêb kirin hemî taqata min gote te aware bûn hiç rêxistine hemî rêxistinê Partî Demokratîk Kurdistan û hêza pêşmergeyê lêk veqetiyan tenya taqe rêxistin ku mabûn serkarê xwe berdewam rêxistina Ewropa bû rêxistina Ewropa menezemî çê dikir min boçî berîn û ke îşare pindê kir ku Serok Mesud Barzanî nexşeda rêjerê vê bi kombînên mabeyna qiyada siyasî ed helheyva nîsana heftê û şeşê we heftê û şeşê hemî kombînê çir hatine kirin bû îadet tanzîm rêxistina du tişta hem hêzî pêşmerge hem ev rêxistinê tanzîmî evê kadirên hizbî evê jêk veqetiyayî ku hindek teslîmê Iraqê bûn hindek mane bûye itfetreka zor kêm da ev rêxistinê hatine tertîb kirin ev pêngava hatine avêtin û qiyadek hate damezrandin û şiyan mefrezeyên seretayiyên destpêkên pêşmerge careka dî dijî vê muamerê dijî îtîfaqa şeşî azarê طبعا داخلبوونا مفرزێ طبعا ek xalet îtîfaqe we ku êdî hêzên çekdar İran piştgiriya hiç hêzeka çekdariya Kurdî neket dijî rejêma Bexda belam ev e hinartina mefarizê pêşmergeyî bû nav hêzê Kurdistanê û navçet azadkirî ek şuwa xalan bû pêşê em dijî belê kakuşenke helbete be meseleke tarîxî yanî tarîxa şoreşeke bi vî awayî mezîneke behsken dem zor pê divêt em dê behsê qonaxên piştî şoreşekên yanî derencamên şoreşa Golanê destkeftên şoreşa Golanê parlaman hikûmeta herêmê damû dezgeh dîfakutiyê me herêma me ya federalî ev îlaqatê dîplomasî ser astê dinyayê hebûna bidehan konsolxanên welatan li Hewlêrê pêşazîkirin li serkirdên me wekû serokên dewletan jariye welatên zilhêzên herêmî û nêvdewletî ve tu vê çi hat bînî kekekar ez bêjim naçêbît em sehkeyne şoreşa Golanê wekî erşîv an wekî dokûment an wekû hindek film û vîdyo wêneyê pêşmergatê şoreşa Golanê
قوتابخانەکە هەزریە نەتەوەیە پێشکەفتن خاڵ بوو یان نیشتیمان پەروەری بوو گوڵان دەرازینکێک بوو فەلسفەیە نوێخوازی یان نوێخوازی سەدەی 21 سەدەی 20 و سەدەی 21ێژی پراکتیزەکردنا سیاسەتا هەفتپشتی و پێکڤەژیانی بوو گوڵان دەرەنجامێ بەرەی کوردستانی بوو گوڵانێدا هەزرا بەرەیی پەیدا بوو هەزرا بەرەیت ناف حزب و لاعەنین کوردستانیدا ئەف هەزرێت بەرەیی ئەف عەقلیەتا بەرەیی کو گوڵانێدایە هاتیە خوڵقاندن بوو ئەگەرێ هەندێک و کورد هەزرەکا دی بچیتە خەباتەدا خەباتەکە نو خەباتەکە ڕەنگێکی نو نەبەست فەنگێ ئەو بوو چێبوونا بەرەی کوردستانی هاندەرێک بوو باندۆرێک بوو لەسەر چێکردنا سەرهەڵدانا گەلێ کورد سەرهەڵدانا یا ئادارێ پشتی هینگی دامەزراندن و گۆڕینا ڤەگوهاستن ji قۆناغا شۆڕژگەریە بۆ قۆناغا دەستوری و قۆناغا یاسایی و قۆناغا دەولەتبوونی حکمڕانیە 3 ساڵمە شۆڕش کرد ئەوە 3 ساڵە ئەمژە حکمڕانیە خود بکەین سیستەمێکی دیموکراسی سیستەمێکی پەرلەمانی سیستەمێکی فدرالی وەکی جەنابێتە ئاماژە پێکردی gelek ji ewlanên ku kongrê da ku muamerê da muamerê dijî gelî Kurda bejdar bû piştikdar bû nûke daxwazan dikin qonsiliye û peywendiyên aborî û siyasî gel herêmê de dişêkin ez dê amaje pêkim ew muamera şeşî azarê bahar bike zilhêz jî têda bejdar bûn ev zilhêzê ku ev rû harîme dikin û wekî hêzên hawpeyman gelme tax bin ew jî têda belam ev rû ne ev rû ev dergehê nûke hatiye vekirin Kurd gehişte qonaxeka dî Kurd nazivîte pêngavê بله هەڵبەتە کاکەشمەند سپاس بووتە ئیدیێڤە ڕەهندێکی مێژویی هەیە مرو بەحسەوەیەکی بکە بەریان بینە بەرنامەیدا هەندێک کورتیم سەراخفتیمە بەحسێ ڕولێژنەیەکی بیرا منە دەماکو باوێمە پێشمەرگێن گوڵانێ بوون ئەنی دایکردمە بە پشتاخوا دەدە هەز شەرت و مەرجین دژواردا خواردنتینا خواردندا باوێ مەژەیەکی بۆ پێشمەرگانژێ ڕەوان کرد ئەمژی پێمەزنکردین کەواتە ئەنی ڕولێژنێژی ڕولێکی بە مادۆر بوو ناوە شۆڕەشانی بێگومان نەک ڕۆلێژنێ باوەڕ بکە ژن وەختێ سەرتەنیرێ نان پات بوو مەفرزەکە پێشمەرگەی ji bilî hindî zaniyarî jî bû pêşmergekînan jin wextê çû deverekê bû sîkekê baz meselen ez dê behsê devera xwe kem devera deştazê meselen wextî afretek ji gundekê ji gundê me devera deştazê ta te dêrelûkê şêla dizê bû kirîna bû sîkekê bû kirîna hacatê xwe pêdiviyê xwêne dî da kûmeka zaniyara jî gel xwînît ji bilî xizmetkirdin û nandanê û gelek cara afretam sistemê xwe afretî pêşmergeyê parastî بله gelek spas da behsê dêrelûkeke bîramîtê te destana dêrelûkê ez biçîk bûm dema ku sala 1988 hêza pêşmergê dêrelûkê kontrol kirî êdî ev bêguman pêvajayeke dîr û dirêj e gelek spas hoşeng bawanî êkeş bejdarbûyên şoraşa Golanê pêşmergê şoraşa Golanê û çavdêrê siyasî gelek spas